Pozdrav ljudi, dobrodošli na ovu epizodu Booster Akademije i danas je s nama pobjednica posljednje epizode Plesa sa zvijezdama, Paula Tonković. Pozdrav Paula. Ali malo jesi zastoj ti? Ja sam, pitao sam prije ovoga koje prezime da upotrijebim jer je poznatija si inače bila pod Jeričević jer se potovo napravila pod tim prezimenom. Ali sad si Tonković. Da, mislim i dalje kažem ti kad god negdje dođem, ne znam šta da kažem i onda pojavim se Paula Jeričević ili Tonković i onda stojim pred vratima ako debil, kužiš i čekam da ljudi reću mene. Ne. Da. Mi ti volimo isto krenuti od početka kao što su ti rekli na posljednjem podcastu na kojem si bila, pošto sam ga gledao. Bravo. I krenut ćemo zapravo od toga kako je krenula tvoja ljubav prema plesu i zašto baš ples. Može, isto ću ti reći samo kad treba prekini me jer ja mogu početi full naširoko, dobro? Ne, samo ti. Okay. Uglavnom, mislim generalno zapravo od kad smo bile male često ću uključivati svoje seko jer realno vodimo isti život i jako smo vezane i onda nekako se isto proživljavamo. Mi smo od početka u sportu, ja sam išla i u sportski dječji vrtić. Tako da tam sam full zavoljela sport i onda sam išla na tenis, odbojku, rukomet, sam čak neko vrijeme igrala, iako sam bila full loša, šta sam još, atletiku, sve sam ti to prošla. I onda u osnovnoj školi su dijelili one letke i mislim si kao pa zašto ne bi probala malo ples, to nisam još. I došla doma, rekla ja bi na to, rekli su roditelji može, ušla u dvoranu i ostala zauvijek. Znači trenirala si tenis, rukomet i odbojku, od tih sportova koji ti je sport bio najdraži prije plesa? Pa odbojku iskreno obožavam dan danas i full mi je gušta igrat, tako da vjerojatno odbojka, ali tenis mi je bio gušt, ne mogu reći. To bi je bilo cool. Znači, potencijalno da se ne baviš plesom, ili bi se bavila prije tenisom ili odbojkom? Nešto previše promišljamo, to je rekla bi odbojka, ali s druge strane, ovo mi je sad super, zato kad to mogu živjeti lijepo, da. A u odbojci bi se vjerojatno možda mučila više. Ali dobro, i tenis ima dosta ulaganja u startu. Dobro, i to je istina, da. A to mi je način, znači moj tata, mislim nismo mi prestali kao zbog novaca igrati tenis, ali je bilo kao joj preskup je sport, kreće sad zimski period, sve je skuplje, kao ajde prestat ćemo sa tenisom. I onda šta mu se desi i dobi 2 kćeri u plesu, a taj sport ne da je skup, nego ples. Isto se nemaš pojma. Mislim, ja ne vidim tu neke, ne vidim, nego kao ne vidim prevelike investicije, ako imaš od kostima, šminka potencijalno. Da, sad gledaj ovako, znači ti kad jednom uđeš u to, znači generalno imaš sva natjecanja svjetska, sve imaš normalno, kao najnormalniji sport i moraš ulagati u privatne sate, imaš mjesečnu članarinu, cipele, onda recimo obuvan privatni sat sa dobrim trenerima u ono vrijeme bio tipa 90 eura. Sad kad ti neko dođe, ti imaš, ne znam, 3 privatne. 1 sat. 90 eura. Da. to je najbolja marža na treninge koje se... Kažem ti. Znači nogometni treneri privatni su duplo jeftiniji. Znam, pričaju. Fitness, 90 eura sat, znači fitness, dobro, ajde. Okej, da. Da. Jel ti jasno sad? Da, je skupuje. Ali ako treniraš u nekom klubu, onda ne bi trebali imati trenera tamo koji će te voditi od početka. Ma imaš, ali kak je to dosta, ajmo reći, mlad sport bio, barem u to doba. Dok sam ja plesala, ima si ti trenere koji bi te doveli do neke razine i ako si htio više, a ja sam stvarno tad jako htjela, nemaju te, mislim zvuči možda grubo, ali nemaju te više šta naučiti. Znači oni ti postave bazu i ti si sad ok, ali ti treba neko izvana koji ima duže iskustva, da te malo još podigne. Tako da ja sam recimo 2007. počela ulagati kao ozbiljnije. Aha, i onda ti tražiš trenera za koji misliš da je kao, koji ima neke rezultate koji te... Da, mislim, čak ti nije, to je isto jako dobar fun fact u plesu, neki najbolji svjetski trenerici uopće nisu plesači, nego samo reći psiholozi ili nešto totalno lijevo. A zašto? I to je specifičnost. Ali te ne treba ni tehniku još učiti ili nešto? Mora tehniku, ali znači to ti je osoba koja je imala bazu, recimo psihologa ili nešto i onda je ušao u ples, počeo gledat, malo to istraživat. I onda je kao to nekako prihvatio u svoju struku i onda ti može pomoći. Ali moraš se baviti plesom? Pa ne nužno. Da, uopće nije moram plesati. A mislim, ti si prošao PSZ. Dobro, jesam. Vidio koliko je to kompleksno u smislu odnosa, komunikacije, kojiš ti nisi sam, ne znam, ti sad treniraš atletiku, imaš svoju glavu, sve svoje i ti sam sa sobom. Okay. A ti to imaš lika, partnera ili partnericu s kojom ako neko ima loš dan ti ne možeš ni trenirati, razumiješ? Tako da onda dosta tih stvari moraš riješiti na nekakvoj psihičkoj bazi. Ok, znači, ali to ti je onda kao,
ta osoba ti postaje kao primarni, kao taj prvi trener. On je tvoj trener onda. Da. I onda kako onda on te priprema recimo sa tehničke strane za... Ne. Znači taj takav lik koji je recimo sad svjetski najbolji, njega ćeš dobiti kasnije. S njim ćeš raditi kad postaviš tu bazu, šta me pitaš. Znači neko da bi ti postavio bazu naravno da mora znati. Da, prvo definitivno mora biti plesač, a onda kasnije ulaziš u te dublje nekakve stvari. Znači, sportski ples, za ljudi koji ne znaju, su standard i latin. Tako je. Ti si se prvo zaljubila u koji od ta dva? Čak oboje, ja mislim. U oboje, ali sad jel imaš nešto da ti je draže, raditi standard? Draže mi je latin samo zato što možeš sam plesati i stvarati neke stvari. Da. I ona, ne znam, ako mi dođe, top mi je pjesma neka, želim si nešto snimiti, ode mi si i sama. Standard ne mreš, kojiš jer znaš. Standard je malo ustavljen, da. Mislim, ja osobno nisam znao šta mi je gore. Ja generalno nisam da plesem to, ali standard je onako ustavljen i to, ali latin onda opet, kao iz moje perspektive, iz muške perspektive, viš pogotovo kad si ovako ukočen i kad moraš raditi te osmice i te kao fluidne pokrete, totalno mi je neprirodno, tako da ne znam. Ja bi, ali fakat bi voljela jednom, kaš imat vremena, samo i daj priliku, samo da te bar probam malo zaljubiti u to. Meni toliko žao da ti imaš taj neki Rebeka, to je bilo, ja rekao Rebe, nemoj, molim te, joj. Ali da moraš da srži. Rebe je super, ona je odradila, stvarno imala strpljenja, ja sam ona je fakat divna i strpljiva što je. Da, ali budi sretna što si dobila Marka za partnera, jer je Marko odličan bio. Je, ali znaš šta, ja ti isto jako volim u tim situacijama, tipa PSZ, meni ti je čak draže da dobiš neko ko ne zna, ne kuži. Jedno kao što je bitno je da fakat želi trenirat, ali ovak je neko antitalent, meni ti je to top. Da. Zato kao onda imaš koji što ti onda projekt, kao da. Ali mislim, kad smo već kod partnera, ti si imala u početcima si imala problem sa pronalaskom partnera. Koliko je partner zapravo bitan u tom sportu, može li ti dobar partner pomoći da se digneš na novi nivo ili je bitno kakva si ti kao individua? Prvo svaka čast, fakat si se educirao, fakat kapa dolje. Mislim, definitivno opet se vraćam da kad se ja plesa su bile dosta drugačije stvari. U sportskom plesu ti nisi ni mogao plesati sam. Znači ti se samo s partnerom mogu natjecati, tako da je meni to bilo užasno važno. I fakat sam tih 5 godina ko klinka, stvarno sam bila tužna, što neko ima agonije, ne znam, sviđa mi se ovaj dečko, a meni je bilo daj mi neko. Ali to mi je zanimljivo, znači, šta si rekla, 5 godina? Znači, kak ti treniraš ples koji se radi u paru solo? A mislim, vi ste kao u paru, mislim sad ti ćeš se tog sjetiti dok si trenirao, da objasnim za druge. Znači ti kad pleš u paru, moraš i sebe dobro postaviti, biti dobar tehnički, tvoj partner mora biti dobro tehnički i onda zajedno kad ste dobri radite na kontaktu. A taj kontakt je najbitniji u plesu, kužiš. Tako da ja u biti sam sve te godine radila na sebi, da kad bi ušla u par bi u principu mogla samo raditi na našoj. Ali to je dosta dug period da radiš solo, jel ti nije u glavi bilo... Recimo ja sam takav da ja volim vidjeti jako brzo plod svog rada. Imam ošaj kada ti nisi mogla 5 godina zapravo vidjeti plod svog rada. Ti si onak bila dosta uporna zapravo. Da, a mislim, ja mislim da ti je meni dosta pomoglo što je Seka imala partnera i kak mi je Seka fakat i bitna i volim ju i uzor mi je i sve. Nekako sam nju gledala u tome i kako ona sad rasti i napreduje, stvarno sam imala to u sebi, želim ja to barem probat, užiš. Tako da su ti meni sve te godine prošle dosta brzo. Čak bio mi je i gušt. Ja sam s njima i putovala na natjecanja, pratila, gledala, baš sam bila onak mali mišek koji sam gledao iz sjene i čekao svoju priliku. I onda dolaze taj period nakon tih 5 godina i ti pronalaziš partnera. Da. Kako je to izgledalo? Eto i sad je kak se trud isplati, klasičan primjer. Ja sam dio uvijek išla i na te sportske pripreme, ljetne pripreme i sve to. Iako sam bila sama i tamo je bio taj jedan dečko iz Rusije bio došao. Mama mu je Ukrajinka, tata Hrvat, to je Bosanac, nebitno. Iz Rusije je došao plesati u Hrvatsku jer imaš više prilike biti državni prvak, malo je lakše nego gore. I on je bio s partnericom na pripremama. I ja kad sam bila tamo, i fakat sam se uvijek trudila, on je mene skužio i je ostavio partnericu i pitao mene da pleša s njim. Ozbiljno? Skužiš, jer je skužio da imam taj mindset, A koliko, ovo je malo škačljivo pitanje, ali koliko je u takvim situacijama ima neke situacije da tipa te neko uzme jer mu se sviđaš fizički u smislu
simpatičan si, fizički izgledaš dobro ili samo... Ja mislim da čak uopće ne. Mislim, sigurno... Samo se gleda više manje s tehničke strane. Da. I sljedeće pitanje bi bilo koji su uvjeti i gabariti prema kojima se zapravo plesni partneri traže? Koji su uvjeti? Ne smiješ biti previsok, pretpostavljam, ne smiješ biti pretežak, moraš konstitucijski biti možda bliže ili dalje. Jel imaju neki, kao što modeli imaju širinu struka i sve. Jel imate vi te neke gabarite koji su bitni da bi postali partner? Mislim, kao da ti treba biti oko ugodno gleda taj par, da je skladan. Sad realno može neko biti viši, zašto ne? Ali onda barem konstitucijski da su nekako slični, jer nećeš sad, ne znam, imat jačeg frajera i full mršavu curu, jer te to odmah smeta, a dosta smo mi estetski sport, koliko god ima pravila svega. To utiče na ocjene? Pa mislim, neću ti reći da, jer ne bi smjelo, ali naravno da utječe, da. Tako da, mislim, ja sam ti recimo nakon tog prvog partnera preplesala s tim jednim dečkom, Italijanom, i točno se sjećam da više tata sa mnom na probu, jer sam bila klinka. Imali smo probu i meni je bio full dobar osjećaj to u ruci, šta ti pričam. Plesala sam s njim, baš mi je bilo, ajme da, to je to, brutalno. I meni tata kad sam rekla da, ja hoću plesat s njim, jer ipak to bilo malo kompliciranije, on je Italijan, sad bi ja trebala putovati, I rekao meni tata kao, pa jesi sigurna, mislim, pa nije on meni baš dobar, ne. Ja dođem doma, pogledam snimku i fakat nije bio tak dobar. A tebi je bio osjećaj kao da je? Bio brutalan. I još je bio jači, kužiš. A meni je bio toliko dobar osjećaj da sam rekla, ma da, želim. On je smršavio, kak je smršavio, odmah i bolje plesao i sve, i na kraju smo izgledali top zajedno, ne. A na kraju su onda plesali zajedno? Jer sam kao vjerovala osjećaje, ne. A ti si bila 11 puta državna prvakinja. Jesam. I s kojim partnerom si to postigla? Sa tim Italijanom? Sa Rusom. Kaj je Rus. Sad zvuči kao da su sve internacionalni partneri. Ali sa tim, ali reći Rusom. Mislim da sam s njima osvojila 10. Sa Italijanom samo jednu. Da. Ali si i sa Italijanom isto osvojila? Da. 11 puta biti državna prvakinja nije mala stvar i nije lagano. U tom sportu da se postigne takav rezultat, čega se potrebno odreći i koliko si ti živjela u to vrijeme taj sport? A iskreno svega, ali baš svega. Znači ja sam se odrekla škole u smislu da neću ulagat baš u svoju glavu. Dobro. Dosta sam direktno, ali nikad nisam imala to u sebi, da mene sad zanima neki predmet. Tako da sam ja u školi preživljavala, doslovno. Rođendani, proslave i to, ne znam, otišla bi možda tu i tamo. I fakat dan danas mi nije jasno kako sam ja zapravo ostala u kontaktu, jer meni su svi najbliži frendovi u principu iz osnovne i srednje. Tako da valjda je bilo super što su oni to podržali, ne znam, ali nisam bila na rođendanima. Ajde, dečke sam imala jer kao u školi stigneš. Ne znam, pod odmorom. Tako da fakat iskreno baš sam se svega odrekla. Čak se sjećam da smo mi ko klinke sa roditeljima odlazili na skijanje svake godine. Čim sam postala malo ozbiljnija, smo prestali ići na skijanje jer je preveliki rizik da se ozlijedim, ne? Ozbiljno? Koliko je tebi to teško padalo kao klinki? Ma uopće. Ne, ja ne znam, baš sad... Da, fakat je. I sad kad gledam sa odmakom, baš kao budem ponosna na sebe, jer ne smatram da sam ja baš takav lik, barem više nisam, sad sam skroz sve jedna mi je, niti se držim nečeg kak se spada i to, ali tato sam fakat, baš sam grizila. Ti si onda, ima pretpostavljeno reprezentacija, bila si u reprezentaciji, to ste i vjerojatno i na internacionalno natjecanje. Do kojeg perioda je trajao taj tvoj intenzivni trening i participacija zapravo u tom sportu? Misliš kao koliko godina ili? Da, do koliko godina si intenzivno baš se natjecala? A recimo da sam ti baš full bila u tome od 13. do 19. Tak nešto. I onda sad, otprilike sam si zacrtala šta bih htjela postići, osim tih prvenstava koje sam osvojila, i onda čim sam došla do tog sam baš rekla, ok, sad sam mirna i sad mogu dalje. Nije mi ni teško palo. Dakle, ne vedno se. Nije ti teško palo? Ne. Znam da se inače ljudi baš bore, pogotovo dok odu iz vrhunskog sporta. Čak ne iz vrhunskog, kada igraju nogomet i onda prestanu igrati, oni imaju baš depresiju. Da, to je, fakat bude ljudima teško, ali meni ti je full pomoglo zato kao ne kažem za sebe da sad ne znam šta ambiciozna, ali voljela bi imati onoliko novaca koliko meni treba za moje stvari koje ja volim, i znala sam da ako ostanem u sportu to neću imati. Jer samo trošiš. Doslovno ti nemaš di zaraditi, nemaš ni vremena zaraditi. Da, imam čak to i pitanje, dotaknut ćemo ga se vezano uz novce i to, a prije toga bih htio samo te pitat,
kako izgleda, kako je strukturiran zapravo trening jednog vrhunskog plesača? Znači, koliko vi radite tehniku, koliko plešete, koliko radite na kondicijskim treninzima, na snazi i na nečem drugom, ako uopće i radite? Radimo. Ja sad kad sam bila kao full u tome, pričat ću o tom periodu, jer kad sam prestala sam postala nonšalant, nisam se doslovno zagrijavala. Kad sam bila full u tome, ja mislim 3 puta tjedno išla na privatne kondicijske, a na treningu bi radila baš tehniku isključivo. Možeš opisati prilike kako su izgledali ti kondicijski treninzi? Jel ste trčali, jel ste radili neki hit, jel ste radili šta ste radili? Imala sam ti tog jednog lika, fakat dan danas ga full pamtim, Dinko se zvao, to se išao tam kod vašeg faksa, kod Kifa. On njega je full zanimalo kako sam ja bila prvi u biti plesač koji mu je došao, šta nama treba, koji mišići, bla 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 i to. Tako da nikad nismo bili baš u teretani, nego isključivo u dvorani i radili smo sve te neke vježbe koje on mislio da će meni pomoći u plesnom smislu. Su bile bodyweight ili... Pa da, više kao vježbe snage nego sad. Mislim, radili smo mi kardio, ali to bi ti bio bicikl ili nešto, ništa posebno. Tako da više mi je radio kad je skužio da ne znam, bubam, imam nešto s nogom, onda je gledao, treba ti to, pa mi je tražio kako mogu isto vrijeme, ne znam, i istezati i jačat, naše takve stvari. Ful su dobri bili treninzi. Znači niste toliko puno koristili utege? Uopće. U životu nisam digla uteg. Znači više manje sa svojom telesom težinom. Sve sa svojom, da. Recimo sklekovi, takve slične stvari, ne znam, čuč. Da. I te specifične vježbe koje ste radili za... Mislim, da budeš trener plesači, da fakat trebaš skužiti. Da. Dosta je specifično. To bi ti sad mogao, razumiješ, da pomogliš našim mladim naraštajima, sad znaš šta koristiš i... Da, to je. Samo mislim da ja nisam prava osoba za taj posao. Ali mogu ti reći, svidio se meni ples, šta je, sve to super, samo nisam ja... Nisam prijedno talentiran za to. Da. Ma daj, ne postoji to. Znači, imali ste te treninge snage, rekla si da trčali niste Pa jesmo, ali ne svaki put, nego ne znam, jedan dan bi uzeli pa bi išli isključivo trčati. Znači, radili sam na tim plušnim kapacitetima da možete držati. Jer koliko se ja sjećam svog natjecanja na plesu sa zvijezdama, nije to baš sam tak. A nije pulje. Znači, nam bilo skraćeno, tako? Da. Znači, nama ti je, mislim, ja to, zato sam se uvijek ljutila, znaš da su, svi uvijek govore da ples nije sport, to ti je hobi, ti malo plešiš, ali daj ti, sad sam baš Tomka izazvala, vidio si na Instaču, išli smo nešto snimat i radio je samo možda 10 minuta džaja, da će lik umro, doslovno. A fakat je full u treningu, samo to su toliko drugačije skupine mišića da moraš ti to izdržati. Ja sam ti baš Rebeki bio pričao kad smo mi trenirali i to ona meni mi govorila, ajde daj gle koliko imaš mišića, ajde malo se kao trgni se ovo Ja govorim Rebeka, ali to nije to, to nije to skupine. Mislim, ona je mene sprdala, njoj je bilo prilično jasno, ali znaš gdje meni dolazi do problema u plesu. Problem je u tome što si ti psihički umoran. Jer ti moraš toliko razmišljati. Jer ti imaš, na primjer, ako imaš recimo ta dizanja i te sve gluposti, je okej, ti bi trebao biti jači za ta dizanja, ali ti moraš tehnički dobro nekog dići. Jer sad, da li ja nju digao, ne znam, iz centra težište gdje je meni lakše, ili ako je prijem negdje dalje gdje je teže, ja to ne znam jer sam laik, kužiš. Trebaš to skužiti. Pa da moraš imati fine pokrete, pa mozak ti umoran. Ako nisi plesač. A vama je to vjerojatno toliko automatizirano u mozgu da je vama već to malo lakše. Da, mislim, istrenirani smo, samo najteži ti je taj dio u plesu što je to kao, ajmo reći, umjetnost i sport u jednom. I onda ti zapravo radiš nešto što ti je fizički teško, a moraš izbaciti na van da nekog dotakne. Kužiš, taj dio je najteži. Mislim, nama to naravno uđe u tijelo, ne razmišljam o tome, a to je teško vama, kužiš, kad tek uđeš. Kao lajku uđu, to je fakat je teško. Na početku se misliš, ma dobro, easy. Ja sam mislim od biti to sve easy. Svi kažu da im je to najteži projekt, fakat. Baš je težak projekt. Iskreno, baš težak projekt. Nisam spao. Pa svi smo se porazboljevali. A normalno, ne već sad zamisli još da si bio do kraja. Kojiš ovo sve što si proživio puta još 2 mjeseca. Ja kad sam ti ispao, već sam tu bio na rubu. Da. Još kak je meni, moje cijelo to iskustvo nije bilo baš najbajnije s Cebocijem i ekipom. Ja sam mislim da... A ne znam to šta. Pa ne sam dao jedinice i to. Aha, to, ma joj, da. Moraš to odvojiti u glavi. A naše je bilo u mojoj glavi. Prihvatit ću projekt i to će biti kao feel good emisija, sprdanje, ja ću biti šlampa, oni će se malo nasmijati, da će mi loše ocene, ali ne baš jedinice. Jesi ti fakat jedan dobio? Da. Jesi? Da, dobio sam jedan. To je ruža, to je fakat ruža. Znao sam ja da neće biti ja najbolji u plesu, ali znaš, to je
feel good, fun emisija, znaš. Da. Ovo je nešto najgore što sam ja u životu vidio. Tako li kaže na nacionalnoj televiziji, a ja pristao na projekt raditi, onako oni meni ajde, kao budeš se stao malo. Znaš šta je najgore? Znači, meni samo taj fakat se slaže s tim i razumijem zašto si bio ljud. Znači, neko je tjedan dana bio u dvorani i neko je naučio koreografiju, ponavljaju, uspio izvest i potrošio tjedan dana života. Znači, po meni, da si najlošiji, moraš dobiti 4, minimum. Da. Mislim... Kužiš koliko je to truda. Kužiš, ali zato sam ja imao malo loše iskustvo vezano to, ali... A jadan, da mi te žao. Ma ne morate biti žao, bilo je meni okej. Samo kažete, mislio sam da je malo drugačiji pristup. Da. Jer ja ću gledaš malo više to kao nešto fun. Zato je bitan jako taj psihički dio, kužiš. Je, da. Znači mora ti biti isto neko da ti kaže daj naš onaj slušaj. A meni ti je Rebe govorila, ja sam ti htio Rebe meni govori, nemoj sam ništa odgovarat, kao sam šuti. Ja rekao, ma ne, ja ću mu odbrusit ću im budem nešto sram. A nisi, jel da? Štipala me ovak za leđa. Da, i bolniska je. Voci mi je nešto bio srao i ona mene ovak štipa, a sad da reći kažem, ja ovak gledam, on nju misli si, ma reći je nju i sebe. Da, to ti nikad nema smisla. Zato kad uvijek ljudi koji ti gledaju, njima je žiri svetinja, kužiš. I onda kad god se neko suprotstavi, ti ispadaš seljačina i ne znam šta. Tako da šutiš, pregrizeš, to je bok. Tak da, ali... Uglavnom, već smo se malo tu dotaknuli, ali kao ta financijska strana sportskog plesa. Koliko financijski ti moraš sama izdvojiti, koliko se može od toga živjeti i mislim, ne znam kak je prije, vjerojatno bilo teže. Kak je sad, kak je bilo prije? A ovak, ja sam imala sreću što sam ja, kad sam bila najaktivnija, u biti bila još, ajmo reći, klinka, tako da su mene roditelji podržavali financijski i svakako. Tako da oni su ulagali u mene, a sad taman zapravo kad sam ja mogla početi ulagati u sebe, tad sam ja iskušala da ne želim pa sam prestala. A stvar je u tome da ti jednog dana kad počneš podučavati druge, kad dođeš do te razine, prva stvar je da putuješ puno, znači konstantno ideš u druge države, trošiš puno vremena na putovanja, zaradiš dobro, ali onda opet nemaš di to trošiti jer putuješ iz jedne države u drugu, bla bla bla. A treća stvar je da možda da sam se zaljubila u partnera i da mi je on bio dečko, možda bi ostala. Ali ovako. Ti izbjegavaš plesač. Da, i to se zapamtio. Da, to je istina. Nikad nisam to, toliko sam odvojila to u glavi, nisam mogla. Što je zapravo iznenađujuće jako često. Sam čuo da plesači se izbjegavaju plesače. A gledaj, ti stalno putuješ zajedno, mi svi spavamo u istim sobama, u hotelu, proživljavaš ups and downs sve i onda ti je nekak normalno da čak i da se neko ne sviđa ti zaljubiš, kužiš, jer jednostavno se povežete. Da. Ali hvala Bogu, ja nisam poklekla. Da. Znači, roditelji su ti u početku pomagali i to je kasnije si shvatila da ipak ne bi ti... Da, nisam htjela. Zašto, šta ti je zapravo pokazalo da ti ne želiš ulagati novce u to i da bi radije išla nekim drugim putem? A mislim, čak možda najviše, s tim da to ne mislim u negativnom smislu, ali Tonko. On kak je totalno drugi svijet. Da sam otišla u tom smjeru plesa i to fakat mene je bilo doma, naš totalno drugačiji bi odnos bio, možda ne bi ni preživjeli zajedno, ko zna. Tako da nisam si to htjela, pa sam onda rađe odabrala put kao da ostanem u tome, ali ne toliko usko povezano baš sa sportom. Jer ti isto malo problem, kad ti uđeš u sport i podučavaš klince i s njima gradiš sad neki nivo, ti njih pratiš na ta natjecanja kojiš i sad ne znam, Tonko prek tjedna radi, prek vikenda je slobodan, a ja bi radila i prek tjedna, prek vikenda ne bila u Hrvatskoj. Da. Kužiš, tako da ajmo reći da me to Da, teško je doći pogotovo kad je baš profesionalni sport za obiteljski život, za neki privatni život je dosta zeznet. Život plesača u Hrvatskoj, kako to generalno izgleda, maknut ćemo se malo od tog sportskog plesa, ali ti si i dalje plesačica M u duši, M i karijerno i dalje. Kako zapravo izgleda život plesača? Pričao sam s Lucijanom koji mi je nešto objasnio kako to njemu izgleda, ali me zanima tvoja perspektiva, iz ženske perspektive kako to izgleda. Gdje se tu zarađuje, gdje se najviše radi, kakvi projekti dolaze i šta je tebi najzabavnije za raditi? Da, malo ti je drugačije zato kak ima više stilova plesa, naš svako nekako ima, ajmo reći, svoj smjer. I sad, recimo Luci, on radi recimo te gaže, koncerte, TLZP-ove i sve te stvari. Ja u principu uopće nisam u tom smjeru, ja sam je poslije završila jer plešam u paru, pa sam kao dobar mentor za to.
ali nisam uopće u tom nekom džiru, da je sad, znam da je ljudima bude san na koncertu plesat za nekoga i to. Ja ti nikad zapravo nisam to sanjala i maštala o tome. Tako da u principu uopće ne idem na tu nekakvu, vama reći, stranu spotova, koncerata, nastupa. To generalno uopće ne radiš? Pa u principu ne. Mislim, ja sam naravno bila sam i u spotovima, plesala sam Joksimoviću na koncertu, to mi je bio san, da ja kao u paru rumbu plešam za ljude, da. Znači ne ono kao ekipa, cijeli koncert i to, nego mi smo došli, odplesali na jednu pjesmu rumbu i ja sam si mirna, ostvarila sam si taj san i to. Kao i to sam odradila, ali kužiš smjer, znači nije da to stalno želim raditi, nego sam se to odradila za dušu. A znači ja sam ti više u tom džiru, a reći podučavanja, jer full uživam u tome, tako da imam kao, mislim ne kao, imam svoju školu, 5-6-7-8. Da. I tamo imam te stalne grupe, što vamo reći da mi je to posao, to mi je nekakva stabilnost. I onda mi je ovo što volim raditi sa strane, recimo super su mi poslovi da me neko angažira da iz kreativne perspektive nešto napravim. Ne mora biti uopće nužno povezano s plesom, može biti samo ideja naš ili isproducirati neki spot ili nešto, mi je jako cool. To bi baš volila raditi više. To mi je fora i recimo ne znam, ajde, na Dori sam sad bila, Đura su radila nastupa, kao bilo je plesa, ali to je bio jedan nastup. Ne bi se upustila raditi cijeli koncert, tamo to tako reći. Jer s jedne strane, kao nije mi to prenapeto, a s druge strane mislim da nisam ni sposobna to napraviti s obzirom da sam ja samo u Latinu. Kujiša, ovi drugi plesači su dosta svestrani, fakat znaju više to. Recimo Tina ti je naša plesačica iz Latina, koja je počela plesati i ostale stvari, pa se proširila, pa sad može sve to... Bila je Tina kod nas u fotu. Znam, da, to sam igla isto. Ali znači radila si neke projekte gdje si radila koreografije i... Da, jesam. Produkcije. Da. To mi je cool, ali onda, ajmo reći da sam usko vezana za Latinaše, odnosno to je ono što volim raditi. Jel možeš se ispričati o nekom svom najdražem možda projektu koji si tak radila i kako je to izgledalo? Kako si se snašla u toj ulozi? Pa iskreno nisam to bilo očekivala, meni je najdraži projekt možda do sad bio kad sam radila sa Tajči, došla u Hrvatsku za kako se zove, Zlatni studio. Dobro. I onda su me uzeli da iskoreografiram taj njen medley i uopće nisam ništa očekivala od tog. Na kraju mi je bilo toliko lijepo, došla mi je žena koja, ja ne znam jel to ljudi znaju, znači ona zna plesat sve. Doslovno, znači ona je znala step. Da, hajde da ludu. Da, ta Tajči. I htjela je biti na probama, bila je tamo s nama, uživala, tako da mi je to baš full ostalo. Čaj, to si radila za šta je to bilo? Za spot? Ne, to ti je Zlatni studio, ona nagrada medijska Glorije. Aha, Zlatni studio. Da. Aha, da. Ona je plesala sa nekim. Ona je imala kao nastup, taj medley svojih pjesama i onda dok je pjevala je među osim i plesala sa plesačima. I onda mi je to bilo cool zato kad sam dobila nekog pjevača koji je actually mogao cijelo vrijeme biti dio ekipe. Da. Tako da ona je tamo rokala jive, onda uzela sam ti stepere i oni su kao nešto stepali i ona dođe kao pa daj meni nešto, znaš. Ja kao pa dobro kao mogu, ali mislim kako ćete pjevat, stepat, znaš to je fakat too much. I ona nema beda, oni ona uče i žena stepa, Stepa. Znači nije mi bilo jasno. Tako da to mi je full. To mi se čini full cool kad ti onak ti kao neki kreativac zapravo iz tvoje glave nešto pređe na pozornicu. Da. Kakav osjećaj onak, ti nisi pretpostavljam plesala, ti si samo producirala i napravila sve. Kakav mi osjećaj gledati tak svoje proizvodi kad vidiš da sve ide po planu? Pa je brutalno dobar. To je, ja mislim da kogod to iskusi da više nema ni potrebu stati na stage. Jel bi te isto tako ložilo da vodiš možda i profesionalnog plesača? Baš sportaša. Kak misliš za ovo? Pa jel imaš kako želiš da stvoriš nekog možda profesionalnog plesača? Ali to misliš, imam jako, s tim se full borim jer bi to jako htjela, a to ti je onaj dio koji ti kažem, kad ti kreneš u to, ajmo reći, stvaranje nekog u profi smislu, ne želiš to poznavac. Ja bi dala, mislim, poznajem se, to napravim svake sezone sa plesom sa zvijezdama. Koš ja uđem u to i ja sve zanemarim, ja sam cijeli dan o tome, briga me za novce, meni to sad život i totalno zabrijem. Tako da, znam da bi uzela nekog, radila bi mu za džabe vjerojatno, jer uvijek napravim te, ajmo reći, greške. Trošila bi masu vremena, a faka moram biti malo pametnija od toga, jer moram živjeti. Maj da ti muž kaže nekada pa ovo trebaš naplatiti. Ja mislim, kaže mi, ali ne mogu ti baš imam problema s tim full. Meni je najteže od svega, mislim, naravno da naplaćujem stvari, ali mi je full teško reći cifru i
Onda dobro, to morat ćeš to... Znam. Znači, baš moram s nekim odraditi neki, ak si takav, možeš mi pomoći. Da, ja me neko nauči, kužiš. Ja ti uvijek klupim bolje briga. A ne sam najradi, ako nećeš kao... Kužim. U jednom trenutku dođeš u glavi do situacije gdje kad si financijski si dovoljno stabilan da ti ne ovisi život o tome i onda dođeš u glavi postavit ću cijenu, jer radi ovo ne bi radio ako će mi spustiti cijenu ispod toga jer ću se ja osjećati loše. Nekad zna biti, ja sam znao da radi neke kampanje i onda mi ovako prsija me stišće. Odredim to jer kao lakom sam i uzet ću i tih ne znam koliko eura, tek toliko da uzem nešto i onda odredim i onda budem, nisam trebao, premalo sam naplatio, da me onak doslovno tu me pritišao. To još gori osjećaj. Užas, radi je bolje da nisam ni odradio. Ali meni ti je moment što, kao ja nemam problema s naplaćivanjem, tipa ja imam svoje cifre za neke određene stvari, ali kad mi se desi nešto što mi je jako napeto u smislu da želim to raditi, da bi to čak radila i za džabe. Ne mogu si objasniti u glavi da to što bi ja to radila za džabe ne mora znači da moram raditi za džabe. Ali postoje neki projekti koje odradiš, ne baš za džabe, ali za manje. Naravno, ja sam neke stvari odradio koje sam odradio za manje novaca, ali sam bio sretan što sam odradio. Da, to je taj dio. To je istina, da. Ali došli smo sada do tog dijela, znači ti si pobjednica zadnje epizode Plesa sa zvijezdama, u kojoj sam između ostalog bio i ja. Naša iskustva su dijametralno suprotna, ti si pobjednica, ja sam vrlo rano ispao. Kakav je osjećaj tebi bio u ovoj sezoni? Znam da se bila i u prijašnjima. Po čemu ti je, ako ti je ova sezona bila bolja, za partnera znam da ti je Marko bio najbolji partner jer sam vidio. I daj mi ispričaj kratko neko svoje iskustvo o ovoj sezoni. Pa nekak rekla bi da mi je ova sezona bila najdraža i najlakša i čak mi je logično da mi se ove godine desila ta pobjeda, jer mislim čovjek uči dok je živ. Kojiš, ja sam se fakat kroz sezone učila, točno sebe vidim kak sam bila pametnija, bolje odrađivala. Tri. Ja sam imala Šarića, pa Vidovića, pa Marka. A ovo kad kažem da mi je Marko najdraži, Vidović mi je bio top, fakat ga obožavam, nama je bilo prekrasno. Ali mi je s Markom bilo najdraže zato što mi je životno bio bolji period za Ples sa zvijezdama. Jer kad sam bila sa Fićom sam se i udavala, kužiš. I meni je sve u jednom je bilo, fakat je bilo too much, ne znam kako sam to preživjela. Zato mi je s Markom najdraže. A to kad mi se desila pobjeda, sam ti ja osjetila takvo olakšanje, ne znam kako da to opišem, već čula sam da sam pobjednici, ja sam ti samo osjetila onak, valjda 100 kila koje su pale s mene. Tako je meni je bilo dok sam završio faks konačno, onak sam. Mislim da šeš, tako je meni bilo kad sam ispao. A i to. Baš neki fini osjećaj i fakat mi je da se nije desilo, ne bi ja sad bila nešto frustrirana. A ti ipak nekak ti... Vidjeti kombinaciju svog truda da je došlo do toga da si osvojila. Da. Kakav je bio osjećaj osvojiti to, znam da ti je pao to osjećaj, taj se prsa ti je bilo olakšanje, ali me zanima i koliko je bilo, jel ti je bilo napornija ta sezona kad si osvojila do ovih prijašnjih ili lakše? A ne, sve su bile jednako. Sve su jednako, naravno. Fakat jednako. I mislim, ja sam se svima bila u finalu, kužiš, tako da taj vremenski dio je najgori, jer si ti 3-4 mjeseca u tome, a rekao sam ti da sam bolesnik. Ja uđem u to i onda cijeli dan roka i razmišlja i kreativa, trošiš tijelo, trošiš sve trošiš, tako da doslovno je sve bilo jednako naporno. A sam se izgubila, ne znam što si ti htjela reći. Ja ti se uvijek vratim u taj period i onda doslovno kod da sam autistična, nekako onak razmišljam jebote kako sam ja to, bez jebote. Kako sam ja to proživjela, evo nije mi jasno. Ma da, mislim, ja ne znam kako sam ja ovih 5, 6, 4, koliko sam epizoda bio, 4 ili 5, ne znam. Fino si ti dogurao na kraju. Šta? Fino si dogurao. Da, ja sam ti prvu epizodu kad se ispadalo, isto sam dobio najgore ocjene od sudaca, ali sam imao najviše ocjena od gledatelja. Aha. Kao najviše sam imao bodova. Drugu sam isto tak bio zadnji ili predzadnji od sudaca, isto sam onako puno od ovih i onda na kraju, samo što mislim da meni nešto glasovi nisu ni prolazili, moji su zvali... sad si normalno, što ti svima bude. Šta je bilo i to je sve jako čudno na kraju ispalo i... Znaš šta, ja sam ti skužila s tim šta je bilo jer tak su meni ljudi znali i ne prolazi mi i onda ti kad gledaš iz svoje perspektive misliš da
tebe sabotira, ali nikom ne prolazi u određenim trenucima, sve je sam pitanje. Bilo još prije s nekim drugim natjecateljima u epizodama prije bilo nešto problema, pa znam da nije bilo samo meni. Svima, da je dosta loš taj sistem za glasanje, jer nešto serveri padne pa ovo. Nemam pojma. Bolje da i ne znam. Mislim, ja nije da imam neki conspiracy theory, nego samo ti govorim da je to cijelo iskustvo bilo onak čudno. Ali je bilo super, naučiš nešto novo, pa upoznao sam i Rebeku koja je super, i da ti treninzi i to. Samo jedini problem je ta iscrpljenost. Ja sam bio konstantno iscrpljen. A znam, da. Ja sam baš i njoj govorio, svaka vama čast. Vi ste jednako iscrpljeni koliko i mi, ali vi još smišljate koreografije i još morate prenijeti to znanje. Imaš doslovno dupli napor. A nama ti je psihički full teško. Meni, ja ti realno na treningu, ja ti znam ovak sjedit i Marku ne. Ova noga tu. Doslovno bi sjedila i pričala. Tako da ja nisam bila uopće umorna fizički, samo to što kaže ta glava. Budi inovativan, kreativan i dotakni ljude. A ideš jedno od tjedan, nedjelja je gotovo, ponedjeljak snimaš, kaos. Koliko ti je bitno da dobiješ dobrog natjecatelja? Je li Marko bio puno bolji od prijašnjih natjecatelja ili nije? Ja bi ti čak rekla da ti je Fića bio najtalentiraniji. On je bio sigurno najprirodniji. A Šarić i Marko su bili bolesno disciplinirani u glavi. Da, fakat sam mogla s njima sve. Recimo sa Fića sam puno više chillala, išla na pive. On je baš talentiran onda. On je full talentiran, mislim on je radio, da se razumijemo, samo za te moje psihopojmove smo se previše zezali jer smo se bili predobri, kojiš fakat mi bi pa bi trenirali, pa bi otišli kod mene doma kartabel. A vi ste se znali od prije, ili? Ne, nismo. Mi smo se upoznali zato što je on meni došao da ga pripremim za audiciju. Jer mi je javio da su ga zvali, pa kao da me nešto malo nauči. I onda kako smo se upoznali, samo smo kliknuli, počeli kartat bele, pive, lijevo, desno i sam se sklikali. Da. Koji ti je ples bio najdraži za radit? Od svih sezona, koji ples i tema su ti bili najdraži za radit? Mislim da, fakat mi je teško, ali nekak se uvijek sjetim Carmine Burane koje sam radila sa Fićom i Čavajdom trio. Ne znam, jesi to bio vidio? To ti je bio Paso Doble trio. Toliko je moćno da kad gledam si mislim, bravo kao to sam ja napravila. Mislim, meni ta Carmina, kak je bio Čavajda, a Čavajda je bivši partner od Petra iz PSZ, onda i Petra to radila. Tako da u principu ti je to bila i Petrina kao ideja, a sam ja radila koreografiju i to. Ali to mi je full ostalo kao nešto toliko moćno iznad showa da mi se ne mre mjeriti s drugim stvarima. Ali imam i druge, ali ne znam. Ali ja se sjećam sa Markom, vi ste imali par tih nastupa gdje baš je taknulo ljude, gdje su ljudi plakali čak na te plesove. To. Sad lažeš? Ne lažem. Meni je Paola rekla, Paola, moja cura, je bila oduševljena vama i pogotovo Markom, jer kao nije mogla vjerovati da Marko tako dobro pleše. Znači ona je bila uljezom u stožeru. Paola, volim te. Marko, kako on pleše, kako ona rekao, dobro, Paola, okej, ja isto plešem ovdje. Da ti se Paola kužiš povezati. Da, moguće. Totalno nebitan. Da, moguće. Ali imali ste stvarno neke plesove koji su se ljudima jako svidjeli, koji su bili kao jako emotivni i to, dosta se dobro vi to prenijeli. Da, mislim, fakat mi je drago to čuti jer ja ti stvarno, ja sam, to što ti kaže, ja sam ti malo brijačica, ja ti nemam kao sad mi neko da pjesmu pa ja nešto složim i bok, nego ti ja uvijek od malena slušam pjesme, stvaram ideje i onda ti ja to sve imam negdje u glavi. I onda sam kad mi nešto dođe to razradim pa vidim ova pjesma inspirirala, mogla bi to, ili ako nije ta pjesma prebaču na drugu pa to razradim. Tako da ti ja svaki u biti nastup koji sam radila, baš dosta stoji iza tog. Onda je neki možda bolje prošao, neki ne, a svaki taj je bio u detalje u mojoj glavi izrađen kao koja je moja poruka u tome. I zato kad me pitaš koji ti je najdraži, fakat ih sve volim. Da, jel se ti emotivno vezana uz svaki taj svoj nastup? Da, ja. Uz svaku koreografiju. Zanima me kako to izgleda kad tipa od praznog papira do samog plesa na kameri. Kako to izgleda stvaranje tog plesa? Znači, iz moje laičke perspektive, to je znanstvena fantastika. Jer ako krenemo samo od početka i sad kao ja idem slagat ples, koji će mi biti prvi korak? Šta da ja sad prvo napravim? Je li postoje neka određena pravila kojih se držiš pa onda na to gradiš? Ili kao možeš krenuti
po svojoj volji, kao kako započneš svoj ples? Svako si sigurno ima svoj način, sigurno ne razmišlja svako isto, a moj ti je da ti mene uvijek i zauvijek će pjesme inspirirati. I ono sad se meni desi, ja ti čujem neku pjesmu i dok ju slušam, meni ti se stvori ideja, neka kao apstraktna, u smislu smjera, kao šta želim, da je to emotivno ili agresivno ili nešto. I onda imam te smjernice i onda idem po ritmu. Užasno puno mi je bitno da ide baš muzikalno. I onda tek po tim ritmima slažem korake. Kuž nije da onak ja sad složim korake pa ih ubacim, nego u biti izvlačim iz muzike kao sve što čujem. I zato ti je meni ta muzika užasno bitna i ne mogu raditi na bilo šta, jer će me uvijek inspirirati taj neki poseban, ne znam, taka koji čujem, kužiš. Kakvu muziku slušaš u ovako slobodno vrijeme? Fakat slušam sve. Stvarno slušam sve i full volim istraživati muziku. Pod sve stvarno mislim sve. Najviše slušam reggaeton. Od malena sam ti ja full, to je španjolskoj muzici. Pa dobro, da ima smisla. Mislim, to je dosta plesna muzika. Pa je, da. Ali ne slušaju ti baš svi plesači taj reggaeton. Ali meni ti je to, ne znam, valjda me veže nekak, dosta tog ti meni ostaje iz djetinjstva jer sam ti ja tak jako, ne rekla emotivan lik, ali jako živim u tim trenucima i onda me nešto podsjeća na nešto i kad se nakačim na to, onda ću to kao zauvijek trajati. Ja sam toliko isfilozofirala. Nisi, dobro si rekla. Daj mi samo reci koja je razlika između koreografije za ples sa zvijezdama i razlika između stvarne plesne koreografije za sportski ples? Razlika ti je što ti mi generalno ne smijemo imati uopće podrške. Znači sve ovo što mi je... Pa nema podrške. Ne, znači mi ne smijemo praktički odvajati noge od poda. Tako da imamo one figure bacanja i takve stvari, ali sve ti mora biti na podu, kužiš. Ja sam mislio da imate podršku. Ne, uopće. A nema onog dizanja sad? Ništa. Sve ti mora biti, znaš, ono ili ako dižeš, onda od cure noga mora po podu. A dakle onda te podrške u... A to ti je taj show moment. Znači mi isto kad imamo, kao recimo ja i moj partner, imamo neko nas pozove da nastupamo, onda mi stavimo jer je to realno efektno. Ne boli, mislim ljude boli briga za tehniku, koji žlit kuža, ko je bolji, ko ne. Tako da to tu ubaciš, ali na natjecanjima ne. Tako da ti je to najveća razlika. Ali generalno ove figure i to, mislim, mi ti imamo zapravo knjigu, fakat postoje pravila. Imamo knjigu po kojima ti imaš nazive figura i to, tako da ti više manje to sve neki isti pokreti koje samo svako ima na drugačiji način. Da. Mislim, ja sam inače polagao ispit iz plesa, ja sam imao to na faksu. Kako? Da. Znači, to je kod Oreba svi imaju, jel da, ili? Oreb, ali nije ti on vodio, nego... Jasminka, ili? Da. Sad sam zaboravio prezivati, ja sam kaj se zove. Ali sam je pozdravio, sam je bio baš negdje na plesu sa zvijezdama. Jadranka. Ko? Jadranka. Okej, da, to je što sam rekla Jasminka, bravo, da, Jadranka. Mislim, ja ne znam, Seka mi je to priča, jer je ona ista bi. Da, ima sam. Bila mi je iskreno jedan najdražih profesorica. Da, znam da nju svi vole. Fakat je bila cool. Aha. Baš je bila dobra. Čekaj, već ti si položio plesa faks. Hit, bravo. Više sam dobio neko od Cibocija. Opa. Ali Jadranka je bila fakat dobra, bila je. Bravo. Imala je razumijevanja. Bravo. Koliko ima rivalitete među plesačima u plesu sa zvijezdama? Pa na što ću ti reći? Ja bi ti rekla nema, dok ne dođe neka epizoda. Da, ja bih rekao da ima. Ne, ima definitivno, ali kasnije. Jer na početku je uvijek ta ljubav, mi se volimo, svi se podržavamo, što je neprirodno. Znači, svi su si super. Meni da, ja ne mogu. I onda, svi bili super. Ja znam često, čak su došle neke priče do mene, kao da ja serem po ljudima. Ja ne serem po ljudima, nego meni nije sve super. Pa da, ali nije. Ali znači, ne mora mi sve biti super. Samo naravno, cijelo to natjecanje je natjecanje, da je to natjecanje. Da. I svi su si kao super i svi su, neću reći da se prave, ali jako je umjetna ta cijela atmosfera. Je. Dok je recimo u mojoj glavi je stvarno bilo kao, mi smo se došli svi sprdat. Ali tek kad sam došao na show sam skužio, a ne ovo ljudima fakat neki ljudi to žive. Jer kužiš, ja da sam na natjecanju iz nogometa, ali nešto tak, ja bi automatski imao taj stav natjecanje. Da. A ja sam bio van svoje comfort zone, ja se to niti ne mogu natjecati, niti se ne mogu staviti ozbiljno. Meni to u glavi nije bilo ozbiljno, to je samo show. Ali kad skužiš neki ljudi žive ples i to im je sport i to sve, onda se skužio, pa da, ovo je natjecanje. Da, a mislim, na šta ti se dešava? U principu nismo, ajmo reći da nismo ni mi krivi, kao ni zvijezdani plesači, nego ti se desi da ti suci iz nekog razloga, nekog ocijene bolje, a očigledno neko nije zaslužio to i onda u biti zbog toga ti nekako podsvjesno stvoriš nekakvu polusliku i možda malo manje voliš nekog. S tim da kao nemoj krivo razumije, fakat naravno da svi volimo,
ali osjetiš taj neki ko ljubomoro, mislim, to je prirodno, razumiješ. Sad je ti na žice jer je on bio, ne znam, bolji. Ja osobno mislim da nisam jedini bio ukočen i najukočeniji u nekim stvarima, tako da jesam bio, ali nisam na neki način, nisam bio ali nema veze. Tako da te razumijem iz koje perspektive. Da, stvori si neka frustra. Budeš onako u trenutku, ali nisam sad fakat bio baš najukočeniji. Bilo još neki koji su bili isto Da, pa je. A dobili su, ne znam, 10. I sve će do tih ocjena, ako viš. Ovdje natjecanje, to je tak. Da, je. Mislim, nama ti je zapravo, kad smo mi bili klinci i natjecali se, mi smo se svi, ajme, dali ste vodu u mom peseku. Volim vas. Ovo slatko. Ovo je baš lijepo. Uglavnom, mi smo si fakat svi bili prijatelji i nikad se nismo mi sad nešto govarili iza leđa, ali kao nismo bili, ne znam kako da to, nismo bili fake. Znači, mi smo na natjecanju i naravno da ti se stvori taj neki moment, ovo je sad, ne znam, ponosan jer te pobjedio, ali znaš da nije trebao pobijediti i onda ti se stvaraju te neke tenzije. I zapravo mi proizlazimo iz tog nekog svijeta di nije baš da se svi podržavamo. Podržavaš se s nekakve sportske, ajme, kruljim želudac, sam se da se ne čuje. Neće da se ne bih. Podržavamo se iz neke sportske perspektive, ali postoje ti nekakvi emotivni protiv koje ne mreš i nećeš se praviti. Šta misliš u kojoj epizodi dolazi do tih osjećaja gdje kreće taj rivalitet? Pa znaš šta, to ti isto... Prvo izbacivanje ili malo kasnije? Ne, kasnije. Meni ti se to, mislim ne meni, nego kao taj nekakav osjećaj gdje postaješ već polako nervozan, to ti se stvori negdje kad ti polako krenu ona dva plesa. Jer više niš ne stižeš, nervozan si, sve ti ide na živce i... Da su dva plesa. Više. Fakat poludiš. Tako da mislim da ti je to taj dio. Ja nisam ni došao od ta dva plesa, ali tak? Mislim da ne, to ti dođe tam pred polufinale. To ti je tipa 10 epizoda. Ja bih tu mrso, to je bilo užasno. Da, ma ne, to faka moraš biti jak u glavi. Ali kad sam već kod toga, koliko ti pati tvoj privatni život tokom tog šova? Vidio sam priču gdje si pričala da čak ni svoju svadbu, da si bila onak, toliko si bila umorna da si bila ravnodušna. Da. Da to stvarno dođe do te razine. Da, to je tako grozno za čut. Ali da, fakat je bilo tako. Ja razumijem iz koje perspektive dolaziš, da te umor jednostavno satro i da toliko si bila umora da nisi mogla ne osjećati neke osjećaje koje prirodno bi. Čak ti nije taj umor, nego ti je stvar da ti toliko toga u životu proživljavaš da ti zapravo ništa ne proživiš. I tebi se, nekom, ajmo reći, prosječnom, normalnom čovjeku koji ima normalan posao, desimo se, ne znam, 2 stvari godišnje, to sam možda puno rekla. A nama u ovakvim poslovima i to tebi se praktički svaki dan nešto desi. Jedan dan te nazove neko za neki projekt, drugi dan si na nekom mjestu gdje upoznaš nekog, treći dan, mislim, znaš kako to ide. Da. I sad, meni se to sve dešavalo paralelno s plesom sa zvijezdama i sa svadbom. I onda mi se desio toliki šus adrenalina da imam blackoutove. Kužiš, znači, ja se sjećam da je svadba bila top, ja se sjećam da sam ja uživala, da je meni sve bilo super, ali sad da ti ja moram prepričat nešto, tamo pojma nemam. Kužiš. Sve u bluru. Da, ništa. I to što se tiče tog privatnog života, znaš, ja imam fakat sreće što je meni Tonko, mislim, ja ne znam, zašto sam ja to zaslužila, čak mislim da ne zaslužujem, ali on je fakat tolika podrška da mi nikad nije rekao kao, joj, daj malo, smiri ili nešto. Da. Tako da, s obzirom da imam njega kao tako pored sebe, ne mogu reći da mi je patio sad da sam ja imala nekakvih problema ili situacija, patio mi je u toj mjeri da se nismo viđali. Znaš, ja dođem doma, on spava, ja spavam ujutro duže, a on ode na posao. Dobro, mislim da to je dobar znak da je dobra veza. Da, je, definitivno. Ako te stvari preživite, to je super. Mislim, je, fakat. Jer ja se sjećam da sam ja imao u vrijeme kad sam imao ples sa zvijezdama, sa curom, umoran sam i onda, ne znam, ne da se nešto i onda da smo imati neke prepirke. I onda moraš objasniti, ali jednostavno ne mogu. Da, ma teško je, to moraš proživjeti da bi neko razumio. Pa si iskužio koliko u biti parova prekida. Da. Kužiš, nije to slučajno. To je to, znači, muško su ženski parovi i mi se jasno su sreću dobio Rebe koja je bila super i sa Pavlom upoznali su se i kao nisam imao nekakvih sad problema, ali vjerujem da često ima tih, kak su muško-ženski parovi, ako se negdje krivo poklopi da se može dogoditi da budu neke iskre ili nešto i da... Ali čak da je i to, čak i da nisu iskre, čovjek je umoran. Da. Tako da, show kao show generalno je dosta... Zato je, mislim, jako je teško, ja svaka divim vama zvijezdama, svima koji su to prošli,
jer kao ti radiš nešto što je ljudima kao zabava i ono super, malo te pogledamo i svi si uzimamo za pravo komentira da si ne znam loš, a iza tog stoji ono... Joj, kak te već cijelo. Užiš. Ja su ti znao poludit na neke komentare. Znam, sve mi jasno. Ono, strgam sa, boli me rame, još sam im probala s ramenom, dižem ono, repe gore, ovo ono, još mi daje Tom Cruza i onda neka ono, baba na Facebooku mi napiše nešto, onak je bojel. Ali kuš, to ti je ono što ti pričam da kao sa tim mojim godinama u PSZ-u u biti sam kao iskusnija, zato kaj sjećam se prve sezone, ja sam sve pratila komentare, mene je sve diralo, ja sam plakala, ono čuda. I onda sad treću, ono boli me briga, jer zašto, šta se desi, neka žena ili muškarac, nebitno, komentira ovo uopće nije ča. I kad ti skužiš da je neko ko nema veze napisao nešto što je neistinito, onda samo svijestiš, aha, ovo što napiše, ne znam, loš si ili ružna si ili ovo je debela, ovo mi se ne sviđa ili nešto, to je toliko nebitno. Da. A sam isključiš to iz glave i bok. Ja sam imao sređu što sam se ja navikao kroz YouTube da se pa imaš puno hate komentara i to, ali onda kad znaš koja je razlika, jer tipa kad se daš u ples, jer to je ipak neka ekspresija kroz kao tijelo i to nekak je osobnije je, kužiš. A je, da. I onda si misliš ono, narađe bi mu ne znam šta rekao, jer ipak, znaš, ono, dao si se malo komfort zone i pleso si i onda ti još neko za to ono prca. To će uvijek biti tako. I onda ti onak malo te tako. Ja znam, da. Sad je završio Ples sa zvijezdama i čime se sad Paola Tonković bavi? Paola Tonković ti živi iz dana u dan, šta god se desi može, ja ti tak iz dana u dan prihvaćam sve stvari i mislim da ću takva biti zauvijek. To sam baš bila pričala, možda si to nekad i negdje slušao, ali ja ti nisam onaj lik, naš sad ja imam neku ambiciju i ja sad idem po to. Ja sam ti u momentu, obožavam ekipu, obožavam društvo, volim i svoj posao, radišla sam u svom poslu, ali isto tako volim otići van, volim da mi ljudi dođu doma, pa onda sljedeći dan, ajde, neću raditi toliko koliko treba. Tako da suma sumarom, ja ti radim trenutno to što volim, podučavam, kad mi dođe projekt, prihvatim projekt, malo tu i tamo taj Instagram ako kapne i tak ti ja živim. Eto, to ti je otprilike to. Znači, spomenuli smo tvoj 5, 6, 7, 8 studio, plesni studio. Aha. Dobro sam rekao. Mislim, zapravo to je kao fiktivno jer sam otvorila obrt, ne, ali i dalje sam u najmu i tako. Ne, naravno, mislim da nisu svi. Pa neki ljudi imaju svoje, baš kao konkretnu dvoranu. Evo, zapravo lažem. Ovo je ekonomija. Da, to je svaka čast, ali zapravo lažem za ciljeve, to bi voljela. Evo, to mi je jedno što si želim ostvariti. Pa sad kad smo već kod toga, znači rekla si da nisi sad, što se tiče tog poduzetničkog duha, toliko ambiciozno da ćeš žrtvovati neke druge stvari. Kako ti onda za sad je ta tvoja dvorana? I jesi zadovoljna uopće sa onime što sam? Jesam, fakat mi je super, imam iza sebe sigurno 100-tinjak žena koje su konstantno sa mnom, jer si to ove ko stalne grupe naši, onda sad kak ja to radim već, ne znam, 8 godina, samo sam radila za druge, postoje te neke cure koje su cijelo vrijeme samo, onda bivaš nove i tako da skupila mi se ta neka baza i zato ti kažeš da mi je to siguran posao, jer kao ok, to imam i to odrađujem i to je jedino sigurno u mom životu. A ovo ostalo, kažem ti, kak dođe, tako ode, pa dođe opet, pa ode. Pa onda ćemo se dotaknuti tvog influencerskog života. Znam da ti nisi baš sad nekog mišljenja s ti influencerica i to, da ti neke stvari čak i neugodno radi. Ali daj mi reci kako se tu snalaziš. Jel ti je Marko tu pomogao malo da uđeš više u to? Jel ti je bio ikakva podrška za to? Jel ti, mislim, pošto je on ipak proglašen influencerom godine prije par dana. Tako je, Markec, moj slatki, bravo Markec. Uglavnom, nisam ga ni tražila jer skužio onda mi to uopće nije bitno, tako da se mi uopće nismo doticali tog sad, on mene nešto podrži i to. Tako da ne mogu reći da mi je sad, nešto se novo desilo. I od uvijek imam ja mota za šta stavi, šta ne stavi, či stavljam ja stvari, nisam totalno neaktivna. Jedino nisam u tom momentu da, kak mi nije primarni posao, ne prihvaćam sad, nekad, to je grozno kod mene, ja nekad ne odgovaram na te mailove, izignoriram, što je fakat ružno. Čak i kad ti dođe ponuda za novce. Da. Sam ne odgovoriš. Zato kaj, ako mi nije... te nije napeto, nećeš ne odgovoriti. Da. Ne, mislim, čak nije, kao mjesecima budem odgovorila ne hvala ili nešto, ali onda zaboravim jer realno stalno radim nešto, tako da fakat rekla bi da prije zaboravim nego da namjerno izignoriram.
Zato ja, kak nisam, ajmo reći, kao u tom poslu, ne vidim sebe da ja sad smišljam neku situaciju koja bi bila dobra da ja prezentiram nešto za što mi je sve jedno. Ja me razumiješ. Znači, tipa evo sad radila sam magneziju sad zadnje i super mi je jer top, s Tonkom mogu nešto stvoriti, doma fakat pijem magnezij, može, top, kužiš. Ali sad, to uvijek spomenem, sad neke posebne kreme za lice, pa da ja objašnjavam ljudima zašto meni to pomoglo i ja se ne mažem. Ne znam da će ti pomoći i ne želim lagati. I ne mogu, kužiš. I onda zato i ne odgovaram na to. A to je dobro, zato što ti imaš svoj primaran biznis koji stabilna si i ne moraš prihvaćati ove. Mislim da nemam i zato uvijek kažem, ja apsolutno podržavam sve to, da nemam, ja bi isto radila sve. Sigurno. Znači, garantiram ti da bi prihvaćala. Ali kad mogu birat, onda fakat mi nije. Znači, nije sad da ja sad moram svugdje grabiti te pare, jer ne znam, moram biti bogata ili ne znam šta. Dosta mi je ovo što imam i ovo što mi kaplje i sasvim sam zadovoljna i nek tako ostaje. Onda jednog dana kad neću moći plesat, Bog je Bog, ne znam šta će se desiti. A jel imaš ovih projekata za ples i to što sad radiš jel ti plešaš? U smislu, ne da li nekog treniraš? Da, plešam. Mislim, plešam zato kad to fakat dan danas volim. Nemam onaj moment sad, ne znam, ja sam to prerasla i to, fakat uživam u tome. Tako da zapravo ti sad sezonu plešem, što je jako random, s obzirom da ja 30 godina, ali dolje u Koralu imamo kao taj kabare i ne plešem u smislu sad neke animacije, lijevo, desno i to, nego fakat konkretan ples, znači izađem, imam 5-6 dobrih točaka, ja se izguštam, a usput zaradim. Da, mislim kabareti mi zovemo sve to što su kao takve showovi, ne. To u Komint ovo što ima. Ajmo reći da ti je Komint, da, samo je to taj kao beach bar u onom Koralu, ne znam si bio. Uglavnom, bit će top, dođete svi. Gdje si rekla to je? Coral Beach u Dubrovniku. U Dubrovniku? Aha. Mogli bi se. Uglavnom, super je šema, zato kaj onak fino je, kužiš, fakat je fino, nije sad da mi tu... Da. Pa dobro, ali znači, nemaš još namjeru stati plesat, a jel bi prihvatila tipa da te ponovo zovu ples sa zvijezdama ili sad kad si osvojila Tina ne više? Pa ne želim ti reći ne, zato kaj... Tina Valme je rekla, a šta ću više, osvojila sam. Mislim, tako je, ja se slažem, ali ja pak imam problem što meni cijeli život, to što ti govorim, smišljam stvari u glavi i onda dobiš jedan projekt gdje doslovno možeš sebe ostvariti. Tako da meni zapravo od početka nikad ni nije ta pobjeda. Ja sam ih htjela doći do kraja i valjda i s tim mindsetom sam nekak i uspjela. A nisi ti svaku sezonu bila u finalu? Jesam. Ali to ćeš reći, možda sam fakat sama sebi sa tim da sam razmišljala kakvu točku kreativa možda sam zbog tog došla, ne znam. Ali kao toliko uživam u tom stvaranju kad ti neko da priliku da ne želim reći kao ne želim. Znači možda bi išla? Mislim da neću. Fakat mislim da neću, ali ne znam. Nikad ne reci nikad. Nikad ne, da, ne želim to. Da. To je pametno. Mislim da je definitivno pametno da ne idem. Da je bilo pametno da je to. Po meni osobno, to je po Cristiano Ronaldo i te priče, odi dok si na vrhuncu. Da. Sad, ovo se koliko ti baš voliš taj projekt i to sve, ali ja osobno, da sam tipa tak posači to, da dođem i osvojim nešto, to je to, ja više ne dolazim, ne želim biti iduće godine gubitnik. Pitanje je da li ti uopće dali zato što si već pobjedila i takve stvari, liti kao ja osobno bih rekao ja sam osvojio i dođenje. Da, kužem taj mindset. Samo je taj dio meni u životu što se tiče kao nekog takvog uspjeha dosta malen. No. Kao više to gledam kroz kreativu nego kroz nekakav. Da, to je. Čisto iz te perspektive bi voljela. A s druge strane bilo bi mi fora možda, s obzirom da to jako volim, možda bi voljela biti iza kamera pa nešto u tom smislu pomagati. Recimo da dojem tu priliku, to bi bila najsretnija. To ne bi. Ne. Zašto? A zato kaj ja to bi. Svi znamo, stvarno. Svi znamo kako to funkcionira. Misliš da tamo ljudi svoje mišljenje izražavaju? Pa, ne, ali mislim, znam da funkcionira, da, okej, meni je sve to jasno, ali kao, s druge strane, sjediš, dobiješ novaca i malo se sprdaš. A ne. Evo, ja fakat. Ovo je bilo super, on kaže, ovo je bilo užas. Da. Ne bi mogla. Ne je bilo sudac. Rađe bi ti bila tam i, ne znam, svjetla namješta u Lilu bila. Ali onak, pa bilo bi cool kao pobjednici zadnje sezone budu sudac, pa ima smisla, ali? Znaš kad bi išla? Samo da ja mogu odrediti koje troje ostalih ljudi. Zato da mi bude zabavno, da bude
Da ono, znam šta će ljudi pričati, da znaju šta pričaju i da imamo taj neki timski rad. A ne da sam sad ja svoja jedinka, pa je neko lijevi, pa ovaj, pa onaj, da je nije nepovezano. Evo, tad bi, isto da ne kažem nikad, da ne kažem ne. Da, uvede ti, Marko, koji ti su suvetsko plosačica, Marko su influencer i ne znam, još dvoje neko. Stavila bi neko s kim se recimo ne slažem, iz te neke kreativne perspektive, tako da se možeš svaditi s nekim. Marka recimo i sestru naravno. S njom se svađam, tako da ona bi bila top. Da, imali bi show. Da smo Novi koncept. Da. Daj mi reci, jel treniraš sad, kako treniraš, šta treniraš? Iskreno jako slabo i ful mi je neugodno. Sad mi je sve neugodno, dolazi ljeto, a ja nikad nisam loše izgledala u tom smislu. Znači, baš ne plešeš trenutno? Mislim, plešem, ali to za moje tijelo ništa ne znači, jer meni treba ili puno jači takav trening ili još ekstra teretana ili nešto. Kao radim te probe i to, ali da, nije dovoljno. Teretana ništa? Ne, nikad nisam voljela teretane. Ne? Nikad. Ne trčiš? Mislim, trča, imala sam ti čak fazu, ja sam išla da školu trčanja neko vrijeme, to mi je bilo top. Kad sam prestala plesat, to mi je bila neka kompenzacija, ali onda čim sam prestala, ne mora se više natjerat. Kojiš treba mi neko da me tjera. Da. Ne mora fakat. Imaš sreće što si sportaš i što imaš dobru genetiku, pa se još držiš? Da, fakat imam sreće, jer stvarno ne radim ništa. Ali da. Ali bi trebala. Nije mogla početi trenirati. A moram, fakat moram. Zdravstvenih razloga. Ma i zdravstvenih. Jer što se tiče fizički ti dalje izgledaš kao sportaš, mislim. Ma dobro, da, ali dalje tipa nikad nisam imala celulita, nemam ja ni sad celulita, ali sad polako osjećam, ja to zovem brbelasto. Kad nešto nije kompletno, nego osjećam da. Znam, i meni je tako, ja sam se bio zapustio isto ono što je tebi i meni za tebe i mene loše, drugima je super, daju sladičke strane kad nisu sportaši. Da. Ali ja već kad pričam s nekim koji je sportaš, mi apsolutno razumije. Kad ide u gym ili nešto, ja mu kažem, tu malo ovo. Da, onda maš šta ti pričaš. Da. Sve znam. A što se tiče tvoje prehrane, kakvu prehranu imaš? Tu sam još gora. Još gora? Užasno sam. Nemaš ništa, nikakve regulacije. Znači, prvo ja obožavam sranja, oprosti, što to tako mora reći, znači čipse i čokolade, one sir i sine stara je meni svetinja. Znaš kad izgleda da je kod je kancerogena, od laktoksa, da. Znači ja ti to uzmem za doma i onda ti doma namaču kokice u to, da. Tako da fakat živim ultra nezdravo, mislim obožavam povrće, voće, sve to ja volim, fakat svašta. Ideš meni? Ajde, dođi, Evo, dobrodošla. Da, dosta je poda. Volim fakat sve jest, ali nemam ti, tipa ne doručkujem. Ja ti počnem jest tek iza 2 i to najčešće bude 4-5. Tak ja obično. Fakat ne mogu, pijem puno previše kave, pijem, više nego što bi trebala i nekad mi se desi kak mi je fakat užurban ritam da zaboravim jest. Ali doslovno ništa, ne pojedem cijeli dan. I onda toliko pregladneš, dođem doma u 11, skuži mi se, ja nisam jela i onda naručim, ne znam, gioze. Da. Tako da, fakat, nek niko ne slijedi moj primjer. Znači, tu nećeš davati nikakve savjete. Ne. S obzirom da imaš, tako reći, malo lošiju prehranu, da ne paziš previše, jel koristiš kakve suplemente? Spomenula si magnezij? A to ti znam često, iz jednog razloga, a to je Tonkoga fakat. Tonko baš jako pazi na sve. On je stvarno što se tog tiče brutalan i super izgleda i sve. I on kupuje te vitamine, magnezije i sve. A ja ti pijem magnezije, znam kad dajem cedevite. I onda mi treba popiti solo, onda baci magneziju. Ti piješ tipu ja sam toliko grozna, da. A dobro, mislim, ugodno skoristim. A mislim, da, šta ću. Dobro, barem, ali jel ti Tonko ne kaže tipa, daj nemoj ovo jest jedio, daj... Ma kaže mi, samo nije taj lik da će sad to reći na krivi način, pa onda nije da mi puno pametuje, kažu mi ima pravo, ali pretvrdo glas sam ja, meni ako mi se sad to jede, neću ja u sebi slušat glas koji će mi reći, ne znam, imat ću celulit. A jel si pazila dok si se sportski bavila?
Pa tad nisam trebala paziti zato kaj je fakat od malena nekako uvijek sam u sportu i sve. Da si htjela da budeš to zdravije. Ne mislim u smislu da si brojala kalorije i to. Aha, misliš samo kao zbog energije i to? Da, jesi gledala da pojedeš, ne znam, da jedeš jaja, da jedeš dosta proteina, da jedeš, ništa. Banana u Nutellu i to je to. Da. Ne, nisam, jer sam uvijek imala dovoljno energije i mi kao trebalo. S druge strane, osvojila si 11 pehara. Da. Znači, puno više pehara. Mislim, može puno više, ali 11 ovih na državno prvenstvo. Da. Očito nešto djeluje. A mi se izgleda, ali meni ti je takav cijeli život, Tomko često meni kaže da je ljubomoran na mene. Nikad ništa ne slijedim pravila, ne slušam tijelo, znači sve je totalni raspašoj, ali stalno mi se sve lijepo događa. Sad zašto, ja ne znam. Gle, dokle god ide. Istina, mislim, ja pretpostavljam da će se meni to prelomit, vjerojatno hoće već sad, ja sad imam 30, nije to puno, ali svi znamo kako, ali znaš kak tijelo sad polako više ne sluša. Znači, sve mi je teže biti onak baš lean, onak da mi se baš čini. Da što si stari, nakon 27 je meni krenulo onak, ok, moram malo više isto tako već negdje, da. Do onda sam isto, jedan sve živo, mislim i dalje jedan sve živo, ja sam isti ko ti, praktično. Ali količinski mogu manje jest. Prije bi jeo 7 obroka dnevno, da bi se uopće mogu zdebljati. Ja sam bio ovakav. Ozbiljan? Da, ja sam ti imao 67 kila sam imao na ovu visinu. Sve je u godina? 19. A, daj. Baš sam bio bravo. A sad se već sve lijepi lagano. Da. Već. Da, stari smo, to je poanta svega. Uglavnom, kad vidim da nešto ne ide, da fakat moram početi paziti, da to onda hoću. Ovak sam ti ja, Znam da to meni smiješno kad ja vidim ovak tipa ove fitness influencere, nutricioniste s 19 godina i kažu i kad mi oni objašnjavaju o prehrani i tome, još ti tijelo raste, ti trošiš toliko energije da ti ćeš izgledati još dobro, ne znam, 6, 7, 8 godina, reci mi nakon 30, kako ćeš? Da, je istina. Sad su svi nutricionisti i treneri. Da. A onda tek kasnije skužiš ko se razumije. To bolje da se ne dotaknemo, jer sam ti ja dosta hejterova generalno. Da. I ne bojim se izražava svoje mišljenje, tako da. Može, slobodno ti radim, da idem dalje. I zanima me, imaš nešto što je promijenila svojim početcima, što bi ti možda ubrzalo put u tvojoj karijeri ili u životu da dostigneš nešto što si htjela, što sad imaš? A iskreno, mislim, ovo je čak zapravo grozno što ću reći, ali možda ne bi bila toliko manijakalna u tome u tim godinama kad sam bila, zato kad je jako puno politike ima u tom plesu i jako puno su me kod dijete, ajmo reći, sabotirali, što je fakat neprirodno, znači ne mogu odrasli ljudi sabotirati djecu od 13 godina, razumiješ? Mislim, ja sam imala sreću što su mene ljudi, pod ljudi mislim na obitelji i najuže prijatelje, podržavali su me, pa možda nemam nekakve komplekse iz tih godina, ali možda da je u mojoj situaciji nekog koga neko ne podržava, ja mislim da bi mi fakat u krivom smjeru otišao život. Tako da mislim da bi možda malo to sve laganije. Malo bi sporila. Kao nije mi žao, fakat mislim da bi opet profile te greške, ali da sam malo pametnija možda ne bi trebala, eto, ajmo tako. Ali bi ih ponovila jer nisam toliko pametna. Dobro. Koji su ti sad dalje ciljevi u karijeri ili u životu? Čuo sam da si dosta obiteljski nastrojena. Kad će djeca? Pa nekako je to cilj. Radimo na tome, tako da evo ti drva malo. Nadam se da je to sljedeće, jer fakat nekak sam si ostvarila sve što sam htjela u tom momentu da sam solo, da nemam dijete. I sad mi je skroz ok da malo pređemo u obiteljski džir. Bili svoje dijete dala u ovaj isti sport i bili ga, neću reći tjerala, ali bili voljela da prati tvoje stope tvoje dijete? Kakav je sport za djecu? Mislim se sad si malo prije rekla neke stvari. Mislim, super je u tom smislu da fakat jako dobro izgradi čovjek. Sport kao sport? Generalno sport. A kao organizacija? Još više zato što mi kao kak smo mala zajednica, ti si u klubu sa ljudima u rasponu od 6 godina do 40 i mi odrastamo zajedno i onda mislim da puno brže sazrijemo, nekako lakše hendlamo život, jer je tvoj prijatelj sa 13 ima, dok ti imaš 13 prijatelj ti ima 19 i vi ste fakat super friendovi, što nije baš često i nekak ti fakat pomogne u životu, tako da
bi, ne mogu reći da ne bi, ali znam koliko je teško. Ali opet s druge strane, i moje dijete bi imala mene, pa bi mogla pomoći s te kao psihološke strane. Tako da bi, voljela bi, ali ne bi me uopće smetalo da ne ide. Mislim, meni ti je jako bitno, i meni i Tonku, da od malena je dijete u sportu. Znači, definitivno će to biti kao neki, nije da mora, jer ne želim isto sad neka zla majka buduća, ali fakat mora. Znači, moraš imati... Sport, realno. Tako je. To je osnovna. Da. Baš mora biti neki moment, ili solfeđo ili sport, ali nešto, mora imati neku disciplinu već kao mali, zato što mislim da ti se to onda podsvjesno uvuče. A i danas su klinci baš dosta nesposobni, što se fizički. Da. Svi su na laptopima, iPadima, ja kao iz svoje struke to mogu vidjeti s prve ruke kao kineziolog. I kad sam bio na praksi, kad sam vodio klincima nastavu, to je katastrofa. Da, vjerujem ti. Mislim, vidim to. Ja sad kad gledam naše generacije u školi, čak ti neki dečki koji nisu bili sportaši i niti su voljeli sport, svi su igrali nogomet i košarku. Koji uvijek se išao na igralište, igrala se košarka. Tako da, to nam je bitno i definitivno će biti sport i želim da proba što više, pa nek samo odluči. Iako isto mislim da su ljudi premali da bi skužili šta bi htjeli, pa ipak malo moraš usmjeriti. Pametno je, da. Da. I bližimo se kraju, ovo je zadnje pitanje. Što je poručila mladim plesačima, daj neko zrnce mudrosti kako da uspiju u plesu u Hrvatskoj? Ok, mislim, ajde sad ću gledati iz te neke moje perspektive, može ovog kao sportskog plesa, a ne showbiza, jer ajmo reći da sam tu doma. Jedno bi preporučila da čovjek trenira i ne posustaje. To je neki klasik, ali to je tako i to svi moraju shvatiti. Kad ti je loše, jebi ga, treniraj, bit će bolje. Slušaj sebe, ako to voliš, samo guraj, jer uvijek sve dođe na svoje mjesto. Nekom dođe brže, nekom kasnije, ali ti fakat tako ustraješ, neće, sve će ti se vratiti. Tako da ne odustajte, djeco, sve će biti ok. Da. To je to. Hvala ti što si došla. Hvala tebi. Vama hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav. Bakić.